لك الحمد ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك يتيني لك الحمد ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك يتيني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح طحاوية بكت الآب نرى اتففنا إن شاء الله تعالى والنكر دبن إني علمائي إسلاما جلديم عقيداتنا كيست دبته إيجاجده مالجد رب رحمته إسافها قلو وما يعتقدون من أصول الدين والنهن الرتكايو عقيدة علمائي إسلاما هندي دين كيستي أكاتا إسان إتي عقيدة تنرت أمان نرتي كتابك نكايا جد أصول جتشون هندي وإسرت إجارة ممل أصول دين جتشون وان عقيدة سن كيستي إتي أمانوتين دركمات مسائل توحيدة ور الرأو وان أسماء الصفات الرأو قدرها في نبيوت ربي أكسو مكافمة وان كنفكاتتي ور الرأون عقيدة جد عقيدة يوكاني أصول الدين جدنين ديني أصلي فرعتي الدقودون وان علماء هدون إساني الرتي ديمي زمنا أسآن كان الرت فاته يؤتشي فلأني علماء سلفا لالي دين هندي في دمت الدقودون إسان برهنجر تنبيك كم نجتشو سلفا برت ورئتشي أسي أمو أصول وفروع جلاني ديني بكلمة قوداني هندي في دمي إسا أصول جتشون إسان برتي وان أكيدة ترر فروع جتشون وان دلقة ترر فاته قول نكون يوغلت انت الليني قودا دليل إسان غرغار مالي فيو جدامي واني أكا صلاة تررأو زكاة في حجين واني دلقة تررأو فروع كيسا وان أولشنيف دمي كيسا وان أولتيف كيستو أمر صلاة أمر إسلام كافر جدو أدام بيكا مدند كنافو أكنا تغرغر قودون كن وان أكنا كناف انتاني جدو صلاة هندي دين تقو وجين وطبا دين تقو وجين أكا دميتتي وان لكايف جدو أكما أمر أكيدات أصول جلانين كيسا واني صلاة غيو إيسا اتون ديانتو كيس جرا فكنا أمري أكيدا كيستي وان علماء الرت والدبه كدليل التنجر ملائكة منامة على فأجتشو نما صالح ورغغاري را رسول ربي وفي أرجمهن أرجني وان أكنا كنا تو كيس جرا هاته غوتتيو خلال لتاته وان أكيدا هندي دينجتشون هندندأما ولكن فروع أجتشون دمينا من برباتشفنه اتياديون جتشو فيوتا وان هنتاني كان هندا كجالو أكاتا سلفني ديمانيتي الراهمانيتي همتو جعلا أمري أكيدا توحيد جدانين إيمان جدانين شريعة جدانين وان دلقت الرأو فيك جتشون نندأما ولكن أمو كوني هنديدا كوني دميدا جتشون وان أجيتتو كيس جرجت طيب وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين وان ربي جبرا إسان يدينون جتشون وان إسان ربي جبرا إرت إجارة كتابك ناجتشو إسان دوبا يدينون جتشون رواني نفرنو أمرين أكيدا جتشو gogaa biti wanni irraa fedhamu gabbartii rabbitiin kalaayu maaliif aqiidaa jechuun dalagaadha isiinuu dalagaa qalbiiti malee dalagaan qalbii garuu dalagaa humnaa caala kanaafuu wanni diinidha jechuu beekutu nurra jira maal jedha duuba rabbi rahmata isaaf haa godhu naquulu fi tawxiidillah muctaqidiina bitawfiiqillah inna allaha ta'ala waahidun laa shariika lah maal jedha duuba eega muqaddimaa jecha dura tare irraa bayee jedhe akkaataa kitaaba kana itti kaayu eega دبته الرابع يادت ويتسين نقول في توحيد الله نجن توحيد ربي كنا كست فدنه دغو امسنه نقول اسيت ان فدو جچ فدتما دغو ام فمتو ملي الرب قفان جچون توحيد ربي كست توحيد ربي ويتجن ربوبيه قبت اسماء صفات قبت الوهيه قبت توحيد سديه سدينتو اكيكتو جرا كتابك نكست هاته كاني كايمه توحيد اسماء صفاتات ون كتابني كن كايمه واي ايمانت ربي امنوا ملائكتي امنوا كتاب ربي تتي امنوا رسولتك امنوا ويا اخره ويا مايتي امنوا قدر ربي خير تهنا شر تهنا اتي امنوا الرغد ون اسكيست دبتم كان جچو كان رت كايمه عقيده دوب جهان كان رت متنين عقيده كتاب برال اسمرنا نويتي جچو كانوا مغد ابني ادسني افغلچني اددباسني دليل اسا دبت
dubbatanii warra faallesse kana faallesse irratti raddii godhan. Tawhiidni akkuma qara dubbanne sadi jenne tokko tawhiidal ilaahiyyaadha yookaan uluhiyya. Gabbartii rabbii keessatti isuma qofa gabbaru jechuudha ma'anaan isaa. Kalammaffaa rububiyyaadha. Rabbiin tokkochoomsuu mootummaa isaatiif uumaa isaatiif rizqii isaa keessatti isuma qofatu mootummaa qabaa mootummaa haqaa waa hundaa isumatu uumaa akkasuma rizqii waa hundaatu isatu harkaa qaba waa hundumaayyuu gara fedhetti isatu gara galchaa akka fedhe dalaguu danda'a jechuudha. Kasadaffaa tawhiid al-asmaa'i was-sifaat. Rabbiin tokkochoomsu maqaa fi sifa isaati akka isaa malutti waan hin taanetti hiikuun maletti maqoota isaa dhabamsiisuun maletti akkana jira jedhanii rabbiin keefiyyaa inni itti jiru yookaan sifa isaa himuun maletti makhluuqatti fakkeessuun maletti. Rusultoonni rabbii tawhiida hundaanuu dhufanii jiran. Haa ta'u ka isa jedduu isaaniitiif jedduu rusultoota rabbii wal dhabbiin jirtu tawhiida uluhiyyaat. Kanaaf rabbiin anuma qofa gabbaraa jechutti haa yaamaniif isaan ergee jedhe. Wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin illaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana fa'buduun. Gosti sadeen sun tawhiidarra waliin deemti. Tawhiidni rububiyyaati, tawhiidni asmaa'aaf sifaata, tawhiida uluhiyyatti qajeelchan. Kanaaf rabbiin kenna isaan ragaa godhata tawhiida rububiyyaatiif asmaa'aaf sifaata ka mushriktoonni itti amananiin ragaa godhata uluhiyyummaa isaa isuma qofa gabbaruu irratti. Tawhiidni uluhiyyaa ammoo tawhiida rububiyyaatiif asmaa'aaf sifaata of keessaa qaba jechuudha. Garuu tawhiida bakka sadiitti qoodanii jechuun namni haa fahamuu jechuuf ilmii namatti kaleessuuf kitaaba rabbiitiif sunnaa rasuula rabbii olumaa'in jala deemanii qara'anii hundumaa beekanii sadii kanarra hin dabru jechuudhaan sadii kana dubbatan. Wanni isaan beekaniin duuba istiqraa'a waan jedhamu kitaabaaf sunnaa jala deemanii qara'anii sadii kanarraa hin bahu jechuu beekanii hiikani. Mu'taqidiina bitawfiiqillaahi jedhe. Tawhiida kana duuba wayta fudhannee jennu aqiidan teenna gadi raggaatudha inni haqa ta'urratti dhugoomsinee itti dalaynaa dhugamaan qalbiillee isa qabna. Garuu tawfiiqillaahi rabbiin kenna itti nu qajeelchuudhaan nu gargaaruudhaan haqa kanarratti tawhiida kana qabachuu dandeenyee jechuu isaa. Rabbitu itti nu qajeelchee kanaafuu tola oolinna isaatiin fadlii isaatiin tawhiida kana qabannee rabbiin irratti galatoonfatu irratti isa galatoonfatu irratti haqa qaba jechuudha. Maalidha tawhiidni ka jedhan duuba inna allaha waahidun laa shariika lahu. Rabbiin tokkocha waahilan qaba. Zaata isaa keessatti illee waahilan qabu inni lamaa miti tokko. Maqootaaf sifa isaa keessatti illee waahilan qaba. Rububiyyummaa fi uluhiyyummaa isaa keessatti illee tokkocha inni shariikan qabu. Rabbiin kenna an tokkocha jedhee bakka hedduu keessatti uf dubbate. Innamaa ilaahukum allahu alladhii laa ilaaha illaa hu. Waqaal annamaa ilaahukum ilaahu waahid. Ilaahin keessan gabbaramaan keessan isaa haqaan gabbaramu tokkochaati. Ka biraa ka gabbaramu hin jiru. Qul huwa allahu ahad. Inni tokkocha haqaan gabbaramaan. Qulillaahu khaaliqu kulli shay wa huwa alwaahidu alqahhaar. Isatu tokkocha ka waa hundumaayyuu uf jalatti caccabsee horatu. Laa shariika lahu waahilan qabu. Falaysa lahu mushaarik. Waan dubbatame keessatti waahilan qabu. Kanaaf maal jedha rabbu samaawaati wal ardi wamaa baynahumaa fa'budhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiyyaa. Ka akka isaa hin beeytaa rabbiin hin jiru jechuu ka akka isaa inni rabbii samiif dachiiti waan jedduu jara lamaaniillee kuni tawhiida rububiyyummaatti akeekudha. Fa'budhu isuma qofa gabbarii wastabir licibaadati cibaadaa isaatitti dawaami obsi kuni tawhiida uluhiyya. Hal taclamu lahu samiyyaa waan biraa ka haqa godhatu maqaa akka isaa hin beeytaa hin jiru kuni tawhiida asmaa'i was-sifaat. Duuba aayaanni tun gosa tawhiidaa sadeenuu walitti qabata. Xahaawiin akkaan bareeche wayta jecha kanaan eegale kitaaba isaa mubaaraka kan tawhiidaan walaa shay'a mithla wanni akka isaallee hin jirtu rabbiin ka isatti fakkaatu subhaanahu wa ta'ala ka isatti fakkaatu hin jiru. Kanaaf rabbiin wanni isatti fakkaatu hin jiru jedhee ofirraa dhabamsiisa. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samii'u al-basiir. Fakkaatan isaa hin jiru inni dhagayaadha argaa. Hal ta'lamu lahu samiyyaa hin beeytaa rabbiif ka isatti fakkaatu ka akka isaatitti maqaa babbareedaa qabu hin jira hin jiru. Falaa taj'aluu lillaahi andaadan wa antum ta'lamuun. Rabbii firiyaa yookaan fakkaataa hin godhinaa osoo beeytan inni fakkaataa hin qabu jechuudha. Waqaala jalla wa'alaa walam yakun lahu kufuwan ahad. Firiyaa tokkollee hin qabu rabbiin. Kuni hundinuu waan olumaa'ii warra sunnaa irratti